Nina wikwata kana musesia ni watinda nesa ni saingise ya vikangwenda ukuthocha thini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi twithi twibundisa ilua mawuki pathukanyo undu tonya kwisiania na undu withi wana Uwau undu tonya kukwata Uiiti na mawona niyo mawuki pathukanyo ndi muthenyani wa umuthi nenda twende na unena nia ilua maundu ma Uwau wa kansa undu twithi twikwata makulio maingi ilua Uwau wa kansa undu tonya kwisiania twalikana kana mwe wakeli withitwe wi mwai wa kwisubiania na Uwau wa kansa na nenda muthocha daktari nikenda twambisie unenania witu muthanyani wa umuthi. Asante kwa masita na Dr. Geoffrey Mutuma na numero from Zabes Hospital South Sea na neka kuna kinethuna na Kemri na mwanamune kuna kila Uwau wa kansa. Ni mubea na ndi daktari. Yes. Nenda nambisie ikulio chuma kina wetina wa wetie yulua Uwau wa kansa ya mabui. Na wase muno nwetawe ni andu ala minwa skala. Na wase kana ona mundu eba aute. No akusia sioki yu wakwate no Uwau wikuli apa yukati sioki yonde no yitume mundu akwatwa ni kansa. Right. Ni kwacha kana na wetie na ndo paitene kana sioki leto kumuno kwa cancer of the lung ni sioki ya skala. Nondo issue specifically ni tuma mundu ya na cancer ya mabui. Sioki leto yenge to kune sioki ya ngale exhaust. Ndio kutimona matukwano cancer ya cancer ya mabui ipo kwa winga na kwa na wetie mwanonge kana niyo idwali cancer zipo kwa winga miaka 10 ukita pakena. Diambe ya kunikiliwa Kemri 1998 nikana cancer ya lungs it was not there. Lakini yu ya mbatite you at this present time ni cancer number 5 in men and number 8 in women. Lakini tena 2004 and 05 that number 17 na number 23 in men that number 17 na kwa women that number 23. Pemini kana yambatite na mituke muno within 20 years na chukumi ni kwacha kinuke kwenda wananikana na the Kemri naambia kinu cheta wa cancer registry. Chune kinukla naambia na chaete upande mwingi thini wa Kenya. Nundu tene cancer siaipo lakini pai mundu waya na kunekela na kaambia kuandika indi cancer siana. Na hicho kitumi naambia cancer registry in Kemri you can anitize kana indi cancer siana na ndiko mana kansela yambatite ne diba kambzela idete ne diba kansela yikata je flat ne diba na kansela ro na kusia ne diba na kasi yata atuka mana cancer ila dipo kwa wingi thini wa account ya masaku ne diba cancer ila dipo kwa wingi thini wa account wa meru ne diba kila account ko ila naambia cancer registry 2000 we're talking about 22 years ago. 2022. Yeah, we are old. 20 years ago. Na hicho kitimi ila naambia cancer registry. Nitito artist indi cancer yendete. Na kila ndonde dila yandete ne like Britain, like US, like Australia, like Canada, Finland, all Europe countries mambia cancer registry tene. Pake na non ninye nane nambia yuyu. In fact nambia Kenya. In fact notike na ni Africa. In fact Kenya ni the first people kuambia cancer registry in Africa. Nundu pake na in Kemri ninye na trainia all other African countries about cancer registry. Nundu cancer indu taizia mwenonge nende dile. Iya ipo Africa. Na kwa mundu aikuna wea wa cancer wona wetaku ithia ti ainge maina cancer. Kwa it yai health challenge. Kana yai kindu kichacha unenga thina wa Uiiti. Lakini yu thina wa Africa. Cancer niyo ikitha kwa wingi. Na andu ala meokwa 70% andu ala merutia nundu wa cancer maumite Africa. Inokio yuyu and wengi still in Africa maina cancer lakini 70% alame okwa nundu wa cancer mu Africa nundu tiyesu wa cancer natuka atiazele na meitile dito tila mission nundu embo amuno kana kwitwa cancer muno ni lazima India kana at UK kana at Germany kana within way tunaweza lakini cancer of the lungs lipo kwa wingi dhisu siambia tena na ndio cancer ya mabui ndio lipo kwa wingi dunia kwa kana kwa ume ndio kwa wingi muno na hicho kitimi pake na cancer mabui yende zambatite na kwa nini inacha kana zambatite na mitoke muno na hicho kitimi sioki ile tuku muno ni la ya skala ikate wa ne angali ne kate wa ne daiko
iko ya makaa nekatiwa ni iko yangu yes sietwa siendanĩtio na icio kitumi akaingĩala maua na iko ya makaa kana iko ya ngũ no makwarĩo nĩ cancer nũndũ wa ciũki nũndũ ciũki zonthe nĩ ciũki lakini ciũki ile tu ni ila ya skala na ila ya ngali na ila ya industries no ndio na ila ya ngali lakini iko ya makaa ciũki ya makaa tisio na ciũki ya ngũ tisio ni kitumi in most cases these ciaende na ciũki ni thuku wisa kwithia ela mĩotumia ngũ ciũki yambatĩte ikawa chimu nini ikambatu lakini kwa kitu iko tetiu ya baba obu ikana ikoni na sasa hivi pa ikoni pa lupe na moa pena moa pegeno kio moa pegeno kio kidu kio moa usu ila wanya ciũki yuyu yenda mabwine kwaku na yeke tare kidu kio onde muona pe moa kana pe kidu kio suit bio isu ne cause ya cancer nundu ila wanya ila chuki nisi ila wana chuki wana dheo lakini ukisema pande Paulo ne payu pala yesi la iwa pepa hiyo that weakness we also the blackness yesu niwo utuma and makorane cancer nundu wa chuki onoka sisia mundu londo za skala ile mosi yake sito asinzio na madhamaka mayambe yakyo ukale utima boini with a mayiteki maile moai maile moai exactly maile moai mabui mela maile moai kwa mundu za skala na nicho kitimiona ona exhaust za ngali ni zila ziende tuona suki ta leo lakini waisa ba exhaust mwizo withane ba hiyo the obvious niko withina na nicho kitimi cancer of the lung kana kanza mabui yepo kwa wingi na ni ambatite kwito thina kana nicho kitimi screening cancer of the lung no kwa chest x-ray chest x-ray is very cheap yeah kono no so zitambia kunanga x-ray munanga ngo nundu cancer of the lung mundu ambe yakoa kaukoa katima makoa na ija koeta kiso kwa ndakame na ndo kimona ata TB kizia mundu akisa manakana ena cancer of the lungs kiwa test ningi muno lakini no sio tu manakana yepo kwa wingi na nyambatite na muno ni deep na muno kwa cancer of the lung below 20 years lakini after 20 years is 30 years and 40 the peak age in Kenya is around 55 years no lazima unywe chuki kibinda ibinda yana mona uyambia kwa ni cancer of the lungs no lazima unywe skala ibinda yana mona nikana wambia kwa cancer of the lungs na hicho kitumi andola mza skala ando ingela mza skala umundi makenda cancer of the lungs wisi kwando mewa kana mabui moni mayo maile chimni mona ate thau it's real meda maile chimney meda maile akwere meda mabui male kuda me pink oto na mabui mabui kana magogo maile kuda maile mundu ala nomo lakini mulozo saskale to ali yuki abe no ithamba we aye yaiya lakini waka kunya skala ni there waka kunya skala ni ambe yao there lakini ikethambia neyo ni ambe yao there lakini onde wale na kunya skala no wenda yite na kujua skala naoni kwa ta cancer ya throat kana cancer of pharynx kana cancer ya memeo all of it of course kujua skala konde ni kuothe ya mundu sana kwa ni cancer lakini cancer ya mabui ni direct caused by smoking yes na mabinda mangi tuine na ilo cancer ni wasia kana cancer ya lasia yes lakini kwa uma cancer wiwa andu mayasa mundu sunu kwalwa muno na ina cancer yale la siaba ukesa kwithia cancer si mundu no ase ni kwalia na ni stage ba withia ikwalia cancer orontis ne kana yalasia na mundu ana cancer peke ndo akiwa cancer zambia kwitha na thina ya kalamu no na ya kalamu no miaka 5 miaka 10 wina tho na hicho kitumi awareness kana kumana cancer zibona screening de maana muno nondo munonge unotaisa kana cancer ya cervix ikala miaka 13 isa kumana kana wena tho iyambia kwitha na bona nyo cancer ya mabui ni kala ta muno maybe miaka 3 kana 5 uimana kana wena cancer ya mabui na umana stage 4 stage 1 pekendo wiwa stage 2 pekendo wiwa some cancer stage 3 no ambia kuiwa lakini cancer nyingi muno umena wena stage 4 na because stage 4 by cancer because stage 4 within 1 year or 2 years typically yes except leukemia leukemia that no progress quite fast lakini cancer nyingi nisikala hapa kwa miaka 10 uimana kana wena mwene
ila winaza kine peke tukwiwa na hicho kitu ila mundu wacha ni kwalo nundu ni kanza nundu na ya stage 4 thitho anachala kingi muno chalia kitaiwa ndawa whether they are wanywa Panadol, wanywa Brufen, wanywa Diclofenac, all the painkillers iyiwa dawa nemwe iyiwa dawa tumita morphine na zo iyiwa dawa ya morphine tukita dawa ya morphine ni na heroin nundu na dawa ya kulevya nundu mundu anywete tukita kunenga dawa iso kaza ni watu nywete ijela kibola kindu kiwa it's morphine yes kibola kindu kiwa nundu mundu anywete nundu na unywete bangi yeah correct nicho kitumi bangi na morphine dawa si ta cancer si the same stage which akwithia nuiwa wo lakini ichongo chaku kana akili yaku ni confused nikilewete nikinywete kikuwa kana kwena kendo wina lakini ichela kibola lakini ndo kiwa wiza kwithia ndawa cionthe ile ya kwiwa cancer ile ya kwiwa ndawa cionthe except morphine now tunenga morphine teza ile apa nduteka tukunenga morphine nundu na waambie onyo morphine utena ndekala na yuko yangu kulilia yes utena yondo ikala yeah na yuko kanze ya boy yeah mundu no soka nomo tukunenga morphine tamana pa nduteka ninguzokanela inge tukunenga morphine tamana pa nduteka tukunenga morphine tamana nurutia most cases really will you be given morphine na ekanza ipoa nundu tutata dawa cionthe nundu wamenya kunya morphine ni addictive with ya utena ndo ikala no lazima wende that morphine no ndo mwana okay alama manio nyoke there are drugs of addiction morphine heroin vitamin there are many na ni dawa za kulevya na isu morphine ni dawa ya kulevya nicho kitumi tambe ya kunenga dawa tamana pendo teka nundu wa get used to it getting out of it is even worse you can't na nicho kitumi cancer zambia kwala this stage 4 na dhamina kwalia ichele kidaki kingi muno lakini ningi wanywa Panadol it goes wanywa Brufen it goes wanywa Diclofenac na tubikaila mweso wa DF118 DF1 isino ya mweso after DF118 when that morphine yes ko cancer very important kwa sasa maito iyalaja na hizo kutimi screening and awareness very important udio siwe pateke ndukuiwa muno aume prostate aka cervix and breast kila mundu ibu cancer debu ibo kwa wingi waume na kwa aka ibo kwa wingi na ibo nundu akabo na mundu musese witu wonde lo kwaja disa leu nundu nebo nenda kandi kale leu ina wetu kinge nundu akabo aye kabo kaithina enda wiru daktari usede anu yandu lo no kaya mboso na sukuma ya masungwa matimo nundu edha wina thina wakabo after 5 years na kinwine none after 5 years ugetha cancer of the stomach na thambia wisa mana miaka 10 thambia wisa mana miaka 10 nundu kabo kambia na kitau ila mundu acha kitau chanda petho abe kitau chanda kitana kitwa kibo na kitau chanda chekalanga kiambia obinduka kiyambia kwitha cancer na there are many stages nundu yambia itumeta mild dysplasia moderate dysplasia severe dysplasia izu siku hapa kwa miaka 3 na 5 na ibika micro invasive cancer yambia kwambia makongo mkana miaka ele na hizo bika mwizo mana yupe kino wizo kiwa wizo mana nundu wizo mana ita stage 4 that they be na that like wizo onde na that ma ebu that the pa utewebu na the pa utewebu that the itamani that the bioni that the mabuide kwa katu kwa yes Nendi musese katwa because of you muwanda tikanini ndino kilungiro cha Uiiti na wikwato no nenda kusoma tukadibasa nitusiokethete